Zdravo ljudi, dobrodošli u najnoviji video. Danas govorimo o mojoj grčkoj lektiri. Prošle godine nisam toliko čitao na grčkom jeziku, pa sam zbog toga sebi dao zadatak da ove godine pročitam makar 5 romana na grčkom. Dobro je krenulo, početkom februara sam uspio da pročitam čak 2 romana na grčkom. Ono što je isto interesantno, rodno sam balansirao, mislim nisam to radio namerno i ne smatram da je to nešto bitno, ali ponovo volim da naglasim to. Reč je o jednoj spisateljici i o jednom piscu. Prva knjiga o kojoj ćemo pričati jeste roman Apopse Denekume Filus ili Večeras nemamo prijatelja. Roman koji je napisala spisateljica Sofija Nikolaidou iz Soluna. A drugi roman, o kome ćemo malo kasnije pričati, je na neki način grčki posledratni klasik. Ovaj autor je poznat u Grčkoj, ne tako van Grčke, ali svakako spada u kanonske tekstove grčke književnosti. Kostas Takcis i roman se zove To Trito Stefani, preveden na srpski čak 88. godine i u prevodu na srpski se zove Treći vek. Prvi roman možda i nije tolika velika preporuka za vas, iz prostog razloga što roman nije preveden na srpski, a iz razloga što ni sam nisam bio oduševljen toliko knjigom, više me interesovala istorijska tema koja se tematizuje u ovom romanu i samim tim da je pozornica Grčka, za koju se inače onako malo više interesujem nego za druge zemlje, tako da je meni iz tog razloga i iz razloga što je knjiga pisana na grčkom jeziku bila interesantna. Sve u svemu, ovde postoje dve istorijske ravni ili dva vremenska toka koja pratimo. Prvi je zapravo to vreme okupacije Soluna od 41. do 45. godine kada su Nemci vladali gradom. I ne samo Nemci, nego kako to obično biva i lokalni ljudi koji su pristali da sarađuju sa njima, famozni kolaboracionisti. I Sofija Nikolaidou se upravo pita kako to da u Grčkoj nikada nije rasvetljeno to pitanje i kako to da ti kolaboracionisti nikada nisu privedeni pravdi, nikad se nije ispitalo zašto su oni krivi i šta su oni radili u to vreme. I drugo onda vreme je nekih 40 godina kasnije, 80. godina, kada na vlast, što je za Sofiju Nikolaidou jako bitno, dolazi PASOK, dakle socijalistička partija, nama je poznat Papandreou kao predsednik te partije koji je u jedno vreme bio i premijer Grčke. Dakle, imamo te dve ravni, 40. i 80. godina 20. veka. Akteri su isti, i ako ne baš isti, onda oni koji su bili akteri 40-ih, mi 80-ih vidimo njihove potomke, sinove, ćerke, koji onda zauzimaju mesto u ovoj priči. Radnja je takođe fokusirana na taj akademski život Aristotelovog univerziteta u Solunu. Jedan od aktera jeste profesor koji je onako koketirao sa Nemcima i sa njihovim nekim teorijama o višoj rasi, koji je pisao za list Makedonija koji izlazi u Solunu u to vreme, afirmativne tekstove o Hitleru, o čitavom tom pokretu i koji je indirektno bio kriv za nestanak mnogih ljudi sa univerziteta koji su ne sami, nisu oni bili komunisti, ali su bili bliski tim ljudima ili su nekako afirmativno možda pisali o komunizmu kao pokretu. I to je ono što je veliko pitanje u grčkom društvu, da se oni nikada nisu suočili sa tom temom i da je ovo na neki način pokušaj da se malo preko književnosti rasvetli to pitanje. Grci su i sami posle Drugog svetskog rata imali produžetak tog rata u vidu građanskog rata sve do 49. godine. Komunisti su bili dosta jaki u Grčkoj, njihov pokret je bio jak i malo je falilo da oni dođu na vlast, međutim taj strani faktor je donekle uticao da pobede nacionalisti ili, ajde da kažemo, ta malo desnija struja. I to je jedan od razloga zašto nikada nije rasvetljeno ovo pitanje. U romanu glavni lik iz 80. godina jeste doktorant koji odlučuje da se prvi uhvati te teme, da se uhvati tog problema, da se uhvati sa njim u koštac i da tematizuje priču kolaboracionista i on sam ima probleme u to vreme, teško može da nađe nekoga ko će mu biti mentor na tom projektu.
I onda, neću da otkrivam kraj, ali nije tako optimističan. Za razliku od ovog romana, ovaj drugi roman, iako je tematski sličan prvom, jer takođe tematizuje Drugi svetski rat, kao i roman Sofije Nikolaidu, međutim, on je mnogo životniji. Ovde nismo ograničeni na neku visokoparnu komunikaciju u akademskoj zajednici, kao što je to slučaj u romanu Sofije Nikolaidu. U ovom romanu mi autentično proživljavamo sudbinu dveju žena i kroz njih se oslikava, provlači slika vremena u kome su živjeli. I to se meni onda mnogo više sviđa. On je sa pravom onako priznat grčki autor i što je interesantno, ovde nam se on obraća iz perspektive jedne žene Nine i onda usred romana je umetnuta još jedna perspektiva njene svekrve, i to svekrve iz trećeg braka, koja se zove Ekavi, i na neki način vi dobijate utisak da je zapravo Ekavi u centru te priče, da nju jako poštuje Nina, ima jako fino mišljenje o njoj, da je ona prvo upoznala nju, pa onda njenog sina za koga će se kasnije udati, i zapravo je ovaj roman posvećen njoj, njenoj životnoj priči, a onda se kroz tu životnu priču reflektuje i društvo, istorija Grčke sredinom 20. veka. Meni je jako bilo interesantno kako je Kostas Stathis uspeo da predstavi i to jako sujeverje grčkog naroda, što je donekle poznato i nama ovde, nismo mi nešto mnogo drugačiji od njih, kako je ono dubinsko ukorenjeno u grčki mentalitet i kako ne postoji neka jasna odvojena granica gde prestaje sujeverje, a gde počinje ta grčka pravoslavna crkva ili kod nas naša pravoslavna crkva. I sve te situacije koje se ovde opisuju na jedan način oslikavaju društvo, a na drugi način su obojene nekim blagim humorom, tako da je jako lepo da čitate te delove. Nina, koja nam se obraća iz prvog lica, je distancirana od svega toga. Ona se predstavlja kao praktična žena kojoj religija ne znači mnogo. U trenutku kada počinje priča, ona je u braku sa drugim mužem, Adonisom, i Adonis je takođe bio jako praktičan čovek, trgovac, bogat, uspešan, međutim u jednom trenutku njemu se paralizuje donji deo tela, noge, on ne može više da se kreće, postaje na neki način invalid, i to je moment kada se njegov život menja, njegov pogled na svet se menja i on to smatra nekom vrstom kaznom, što je isto jako interesantno da ljudi kada dođu u tu nesretnu situaciju, ako su bili nevernici, onda vrlo često skliznu u veru. I Adonis ne samo da je skliznuo u tu zvaničnu veru, nego i u čitava ta sujeverja. Njihova kuća postaje stecište najčudnijih mogućih obskurnih druženja ljudi koji razmenjuju iskustvo o nekim vračarama, o nekim čudima, nekim paranormalnim fenomenima, i to Ninu nervira. I pogotovo je nervira što zbog Adonisa mora da ode kod te famozne svete Eufemije, samoproklamovane svetice, koja žive u nekom prolazu, u nekom kućerku u Atini i kojoj ljudi donose hranu, poklon i ona od toga živi, neki vid verske prosjakinje, da tako kažem. I Nina se nervira što mora da ode tamo i ta scena se opisuje na početku romana. Ona odlazi kod svete Eufemije, ne znajući šta je snašla i zašto mora sama da ide tamo. Odnosi je neke darove, ostavlja je i njen muž joj kaže: nemoj ti njoj da se obraćaš, mora ona tebi prvo da se obrati ako želi uopšte nešto ti kaže. I kako je ona tamo otišla, ta famozna sveta Eufemija ustaje iz kreveta, jedva, baci pogled na Ninu i kaže: tvoje ime počinje na slovo N, spremaj se za treći venac. I ta rečenica i ta scena nam nekako daje pravac kretanja. Sve u romanu je podređeno toj jasnoj liniji kretanja ka njenom trećem braku, da će se ona još jednom udati nakon što Adonis umre i šta je sve čeka na tom putu. Tako da imamo tu jasno izgrađenu liniju kretanja ka Todorosu, njenom trećem mužu, sinu gospođe Ekavi, i sve ono što nam je prikazano u romanu samo ubrzava to kretanje ka toj završnici, ka njenom trećem braku. Ništa vam nisam odao jer je to, kao što rekao, u toj prvoj sceni. Mene je ovaj roman dosta podsjetio na roman Dragoslava Mihajlovića Petrin venac. Isto je interesantno i čudno što i jedan i drugi roman u nazivu imaju tu reč venac. I u Petrinom vencu se govori iz perspektive jedne žene.
I možda ona nije potpuni ekvivalent Nini, ali svakako jeste potpuni ekvivalent gospođe Ekavi, koja je isto tako žena iz naroda, koja i nije toliko obrazovana, nije završila neke visoke škole, a koja priča svoju priču, priča svoju životnu priču i mi se zapravo fokusiramo na gospođu Ekavi u ovom romanu. Njena deca, ima 4 dece, svi su imali najrazličitije puteve životne, sa svima je imala problem, živela u jako siromašnim okolnostima, živela i u Solunu i u Atini i taj najstari sin sa njim je možda imala i najviše problema. Dimitris, koji je pre nego što je postao komunista bio i razvratnik i kriminalac i pravio probleme, bio u zatvoru. Tako da se negde malo na njegovom primjeru onda osvetljava i to ono što smo malo pre pričali o komunistima, grčkim komunistima, šta je to značilo biti komunista neposredno posle rata ili neposredno posle građanskog rata u Grčkoj. Isto interesantno, ne znam koliko ste znali, ali Grci su imali ostrvo koje je bilo specijalizovano za političke neistomišljenike, uglavnom komuniste, i koje je takođe imalo tu ogoljenu vegetaciju, dakle golo ostrvo ili goli otok kao što je bio u Jugoslaviji. To je Makronisos, ako ga gledate iz vazduha, on jeste zapravo potpuno goli otok, nije imao vegetaciju. I to se indirektno spominje u ovoj knjizi, dakle to nije nešto što je glavna tema, ali se provlači negde u pozadini. Tako da čitajte roman, stvarno je velika preporuka za čitanje. Sledeći put ponovo govorimo o Filipu Rotu. Meni se autor toliko dopao i nekako je to bila ljubav na prvi pogled, da sam ga čitao po prvi put zajedno sa Martinom u decembru. Tako da mislim da ću ove godine čitati još neke njegove romane. Ja sam samo u februaru pročitao 2 njegova romana, što vam onda pokazuje kolika je intenzitet tih pozitivnih osjećanja koje gajim prema njegovom pisanju. Ostanite uz kanal, družimo se sledeći put sa Filipom Rotom. Do tada, pozdrav!